Yada say ya mwakwa babiem do ba Adom TV bedroom jumadi so yada radia say ene ye 5th June Adom rana dom ye nkwa hoden ene ye yawada otuna ye fiada te ya fofida emabinom ebinom de ejinem te mwakwa ba radio for 97.1 echiamo yada mosepa ye wie kase no yade nkranhye bai yadonyum jeje wa sebeya ube Kenya o spirit no watimi asori akokodru mu mesro ene nso na besa ato nti ya hwe wafade ni yi na wokokro mu nso na wo ba se wonya hwe na wabafie ntem because hwe weather na omu chese 4 pm de nso no beto e wo bebia migina yo ti mi hunu ho se general de a na wa hye no so nkura ni ko squee weather no mu ayenwuno hwe na hofade no ebeye de mu o hye kakra na niema enwunu bebre ni yenyai yen caterers papa bia e wo mo school nkra no mo nuane a ehye na timia Kenya wo mo na yiyi no fon bia nso e de afri ho menemi amade ai owura asante da ko aka Obolo Daddy aka Seben aka former P teacher Adom na dom ya yigina ha no pe be na no pe menchia we enva hwe ma ubom bejosu de oba pa mejoso na saa ni mo iwa na o ma nya ne ntia so ya enya ha ene yesa nhwe nim adwuma wa wase ma men kaza hwe nim enya ha na o ba chese onim be sane a o enya ha eye hwe nim na mo men ka hwe nim anya ha but wetimi aye ofie obetimi aye ofie nti nya ha na o ba chese o ba ye tise o na ese ko wi ase ba na wo ye afi na o ba chese o pese onim tintina o pese o benyini a enya me pese me tia se the American question say ye wade nyina ho kwan say nyina ana bribia ne de me boa ye hwehwe ni madu ne de nya ha me so ha ba cho nka say ye hwehwe dum the American ni be say nka be mo obi ehwe wo say enya ha je de ye obrema bibibia ba enya ha obetimi a kire ba wo de na wo nkire wo kire say wo ye na ka me ye ba to say enya sa bri Olha mate. Ruade Yagobo. Abono so. E mo me so. Ruade Yagobo. Chasamu amechao. Chasamu amechao. Chasamu. Musician Chasamu. Well, aba metimone ampon. Mechao mo nyina. Chasamu and ampon, what do they have in common? Omo height. We dey height. Camera. Ampo wa yiti ana se chasa mo wa trinity no just omo ko hwe machase okay omo ko hwe machase no muntie na bakosem woni tiri no okay ampo na adi activator aye ni tiri nyina me minim say activator dey by kill like who say ana chasa mo so na dey ono na asoponi ana wacha wasoponi ba na dey say obetwa o ana dey twa waso yes ye hwehwe no o kan sema kase ba na obetwa ona o se minim say bia wani ama oh my that's those times my young ko force o montiase free say na say mi suban asesa o otubi ni nyere fi oba bia menya no mo ma me nkire mo ase na yo dasem obey oboma baso anopa why be o I just good morning baby I will be ampon si achiao ma hyase no ko hwe ampon si mo keka ye ensema na waja azia na dabi azie no okori nyansem me ko nyansem o timi ko boba na ba na afi obewe ni ma 1000 500 o ko tachi man na me say any bra ba se na ko fa be asofo si esremu mo ana matete ya nti se onyame talent ni ba ye so na je de boabo onyame adwuma kakra mu se no nyesu de bo bra madaroma ti se mboko ko to nsa afra ma no ni aba gospel the same gospel na ye to sa kire nipa no na mo hwe aguma bia be $20,000 a wo de mu mo bona man be 50 na 10 na me fa mo bra if the when na chi se ma mo bra mbaka se mo be sa ka se you know na me chia Freddy ma Uncle Freddy na no da no su sa ewo eye junte o so no da bi o ka de na junte na ono de na junte no o de na si before yes Uncle Freddy aka ni also na do ka ya asempa ni o ono so esi dada and dey yen hwe o be frɛ yen ti wa dwene sɛ ma fa paper man pensi corruption ho nsɛm on fa no ho for mu no ma ho kwan ma ne nkoso do do no aba wati afiad number ne beto ama wa dwene sɛ ba omia ho to ho nsɛm na me be ka da bi wati
Why do you pass to the set? You are Brian Champon, also a woman, a year Santa Region Governor, yet much in a free, a year Yoka, Minka. Daily Democrat, so tension, a course, a year Takwa, you might Minka. The Inquisitor, so area can a year of Furiata, is a year, Fresh, as a messenko, a year Yoka Minka. The overseer as well small case finance minister say sikana cedi no ahode ne beti magina pampe menka obefre na do ya da senti we ya do bon krata na na abobo so de ama on adomonline.com so ewom enti fa wo so headline e bre 0302 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 na wonso yentie wodie ye twemu madaroma yenko adomonline.com na mampani na kasa ye video a waye wo se one Ghana fuel levy difficult but necessary adding then show us baso ti mampani oba adomonline.com ani audio no wo ho na wonso watie bi ene me kasa galamsefo ye omso me yasomu nwie excavators be num ene etuo ye sizi ebra wormo ebowura mu wo ahafo no southwest eso wo mu tu fam agudie ne den na nya ne kwampa so no omo sai ne mafudie ensuo wormo sai no wo bokoye excavators enum wormo age ene etu a ekeka ka ho akromfo akwamu kafo etuo da won ko ho emu ba miensa ya che won ewo axim ye de krono bonu so asab mane mu so pa o sama ye ti ho no yame ya do e wukuada Yamano eba betro BCU. Yep. Na we die kwabena asem na me ana me kan na ano odin. Adey. Bono East. And for regions yes, top exams malpractice. If there be one who if you are now there Papa. Brofo ene bu. Ya kan ni news okura sa bo audio. Ye mempe wo ho no. E bia one who region for no. Oh papa. Ene Bono East. Ahafo regions top exams malpractice list. Yaso free ho ana Asante. Na ufri ho ana Cape Coast. Ana Central check you when you. If you na ya Ashanti. Papa waje kan wadama. Na o wuzi wa hwe se me o za dia. O ba mo wa kuze. Mr. Mo dia na mai ma no pai. Ahafo ne bunu dia na mai ma no pai. Mesi enu me hu so me kan kra na manokra mu ye meduru. Nti ye de ko sampa mu odene e na ama invigilators ne achechefo ni nyina omonye careful. Enye te say wo hwe bunu ahafo region ni de watop na nke en top bibia eye ya we. Nti we de ye tu omfo. Ai hadwen. Mr. Teacher for Mr. for Mr. Education Director say wo addition pay info nyina Mr. mo bunu Eastern ahafo Mr. mo madaroma edi na Mr. mo madaroma senke ebo na nke abose ye de best schools madaroma madaroma Mr. mo practice dey koso ba bia base ye be top dey ye wo ko top na asade improvement say achire dey edi esre regional ministers amo asudi damuso education directors amo asudi kese achọchọfo amo no achechefo na asudi damuso benaba yentie do Benjamin Peprano pay ye mo achenda se ye do ba bejam so ya jo so nam tofse yankopọ adom ye ho ye na pete enkata no ne se insiato ewo eye yin putim ha na shapai so mu o me shemo mwan pote mo ni ye hia papa nanat masi insiato pa Patricia nanat masi nanat masi dumasi oka bibi nyanya dumasi nanat masi insiato pa Patricia operational na wa he fa de obo no aguna nya from media aguna nya krum men na dumase okay all right bye that's it nsu tuto we ya to trampa bridge be be collapse you nya careful afei be assembly man aba vice anope ye mo ache mo akwaba me director ngaba that's pa wada ma na hina hwe free we ko fodia okay wada ma yentie we we vice attendant from Gofrodia. Yo. It's your papa.
Fache 0302-211-701 702-703 ahomane eso atru say ampa enyini same wa ahomane so same no pay mo ache mo akwaba mejo osumi aba apoma Yankopo Adom ye ho ye yo abetifi fu seminchi a ona no pay oni omanyi commerçante e je omo so pa yo obeti amato omanyi commerçante say honorable brother champion say men kan chere say ochia na no pay ene say na mo ho ayede IFN na mekane say ne ayroho ayede akame the boss suma me say me ntu kwankoto enkoye djumi bo bi mami na me be siko de mami say me mfa ntofu enu maka enti me sure man hin commerçante say mon ka mutimum because say 2 minutes by 2020 ma honorable brother champion mo nya bonya post na mpacho na fu esi yate so na ka ye dey da bio nenti amaka ne say ile bi na wode abeka no wayi etokase etokitu efo no akofa etokase ya aba enti maka na sa no nya mai oh abo Debbie oh mamenes oyeta post yentimi mobi oni se mi nkato nyabotre na de enra yana omo ye na se nyabotre okay so oni mitio de bitrem anya me nkwa me na me driver na nam to de munchire me na driver na ntibi that's energy sector levy levy but the politics in there levy okay so agreed when you know na say because of your opposition and sema yeka yes na ebinya to me we try to explain adebia we justify it kazaka sebia obi ani hobium to adaroma yemfansi ai yadam wase sa wo soje bre efre yembie Adom TV bedwam djumade na ohwe no na ye kwa bai eyi agudie mu ensem erekese du bodi ba health tips so frequent urination bosumi we yakacho nyame ya Adom a 14th June Adom FM ene endpoint homeopathic clinic mema no ko free na yankwohwe wo prostate wo liver wo blood pressure wo sugar ena de himpo wo kidney ohwe amaw untua scanning untua lab 14th na America ena de okwa scanning ni na free lab de obetua nti se ne ompo ho sa obetwe na wako 14th no hu na nyina mema no ye hwem apomuden mu nsam e de amamo nya sprinters nko a endpoint branches ni nyina no eye adwuma se woni card wo hode a wadaroma oba card ne de 70 Ghana obetua se woni card a ende obeye card folder 70 cedis se wo card de a onamu saa te mara mo fa mu nua mema no mra bukuno no mra mo boys no omo ahete ekọ 40 no o se check prostate no e de emma mi ama de no onfana pom din ni agro wa check but still Father's Day mami chi besa de na it's very important to say na me pay margin mami chi de no be call endpoint wa kwa check beam because aye adwuma enyamu emasa oh bikuta pa but as a man kwa tinyame ya no ye we ni we dia be ma ni besu bikuta pa Japa. No so toy kwam na. 88 na na yeko mtie kutapa. O say. 88 na na yeko. Na wo. Na yeko, mte ye nyini ko ene. Na so. Ti mema ni nyina mom ye nko. But it's important to. So we are bema after 40 you cannot run away from that. Kwam say after 40 35 ho no mu nyina wo. Me ene kwa de no mama me wadwiri me. Because ko ba bia see fifi dia na ko no. You go and check. Sir. And ye check yama free 14. It's important to go and do it. Sir, Madaroma. Very important. You who free mo kra. Bet me afraid dog on so 0244 867068 0244 867068. Health tips. You be doing komo afa frequent urination. Say the week mo. Ye can be actually what you want pomudi mo ofre no a. Obejo so. Come na fancy hey. Okay, e dey see. Era say yakwa ba gudie mo nsam etwa so.